Ata mignonnet penons et troarbe trugaré da vez a gagnant var Bali Breiz, varaz e blanc e plij d'or dont da bourmen ganin a gantello d'ar zul vintin. Hag an re zo keloumad. Ya. Kriger eo man abaden e landvezon tal kichen roazon a girio goulmena on laouen bras, pugur e lidom, gwell ar zonez. Ya, a pen kenta an an ie. Ya. Ya, setu. E fin an abaden e vo diskwez e d'or ur rand neve deus an euliad gwestlet da arzou Breiz. Pedier enme ur zeller feal deus Bali Breiz hag ur gwir enor eo, pugur ezio, Alan Stivel. Ya, e mon dustu o vont da kavout Elora Rivière, evit flap a divarben pinvidig e san diouez egez, prestor, setu Bali Breiz. Dedans da gavout bod amman e mediawek Théodore Monod e landvezon evidat kavout Elora, penaos mankon Elora. Mon ara. Mon ara mal. Ya. Deus eo chom e landvezon e maout met o tont deus Marcia. Ya. Penaos ou denem gavet amman. Ben, dre ma gwaz nam sonj, pegur meus gretan a odegez gantan e aiz e Provençois kichen Massia hag divizet on eus e pad ar c'hovid, don amman e oa pouezus kelan evitant distrayer Ah, ro, ya. hag pouezus evidon ie don amman. Hag ou deud da eul. Ya. Ur bern klichedou on eus var Marcia. Petra zo gwir, petra zo gao. Un dra gwir, eo an daram predou etre an dut a zo disanvel kenan. Ya. Red eo din deski un tamm penoze ar mod breus, me traoù a zo a za rebel ie a wechou ar pez a vez gwelet er skin oel, pe Ya. ya klichedou un tamm re var first a square. Ya. Er el bezan chou lié Massilia. Me traoù zo gwir ie un tamm tom int. Ya, begou braz un tammik. Un tammik. Un tammik. Neus eteus divizet deski brezonek ar vech erue de Breiz. Ya. E gwirnez e pad ma vugaléa, je me stremenet kalz amzer e Breiz, e kichen gwenet e sine. Gant kendirvi a gomz vrezonek, pegur deus gret diwan. Hag evel just e oan jalouz pegur ar yez a oa ganto, a ne oa ket ganin ar yez ze, a blije din kalz. Setu ur wech amman e oa di possible evidon chom ep komz yez ar vro. Setu, desken mad neuze. Ya. Force penaos ou te plach ar yezou e gwirionne. Ya, un tammik. Un tammik. Desket eus saozneg e Londrez. Ya. China e give. Ya, un tammik. E peler. Et Taïwan. Ya. Petra an diaolet bedover e Taïwan. Ma master unan e gwirnez. Setu perak meus desket ar saozneg pegur evidemment da Taïwan. E oa red din kaoutel live saozneg braz a war evit euliak kentelioù er skolver Ya. e Taïwan. Setu meus desket saozneg a goude bet an bet ober ar master yezoniez e Taïwan hag ar bro meus desket un tamm chinek. Eh ben setu kemen a gober. Ya, setu. Petra a blij dit barz bet ar yezou, gant petra ou dedenet. Gant un tamm peptra, an traoù un tamm teknikel, setu mon endro an empen, ar rof ie, me ie ar politikerechou ar yez, hag penoz e vez gwelet a penoz ar bed dre ar yezou, dre istor ar yez ie, e vez gwelet kalz traoù dre a l'air, dre an istor, hag an ar sabjistin kalz. A penaos e vez studiet an traoù-se, pas e skiantel an traoù e keñver yez. Ya, ez eus traoù disanvel kenan, traoù evit kompren an empen, kompren ar c'hof, me ie traoù sokio yezoniez, er ma vez gwelet istor ar yez, me ie ar politikerechou yez, ar pez a zo divizet evit ar yez, hag levezon a zigas seurt diviz. Emou de teus ki ur yez neve a her maremañ? Krogadon gant yez ar sinou, me ya. meus ket kalz amzer evit ober an drase, ober a ran gant ma vugale pegur dre ar vagouri a tout. Ya. Mais bon, un des benak. E komzi yez ar sinou. Ya. Matre. A pa gomzer deus yezou amman e songer evel just er galaouek hag a zo o c'henem zila tamm a tamm e bet ar lewelet. Bon, tchig vous en songez du domaine et Dieu. Le domaine est Dieu.
Domani en douet film Alexandre Astier voa renta film ir d'avea advoche de Galawek. En rolle doa bet mouechou Astérix, Obélix a Julius Caesar et fin ar zizundremenet, un doare dreist evit drei lance da misvez ar Jesu ebreiz. Brommen murmu eius bugoal o teski Galawek barskolioù. Hag dawe bouetane fait de produioù zevenaduren hod Mossen e helan dulet eve komzet Galawek ermez eus ar chlas. Et puis Astérix, n'y a pas de mot de chat, vous la rambonniez un petit... Gant ar studio dizale e Kemper yo bet kaset a labourze. Eugen Vlasso vez preneskian war an advouecha gant ar gevredigez eg e c'homedianet. A trei ar memeus film e meuraiez en eus ur stere ekonomegie. Al labour detekti a zo e penkentan tout an advechant a vez gret neus force pesoriez. Neus e gret e orvech hag a vo implijet neus e evit ar Galawek ken koulz evit ar brezonek. Neus e ben afin e vez gounet en tamm marrant. Emiz me evo klevet Astérix hag Obélix o kozi al Galawek er cinema. Et Laura, troteus bet avet Astérix et Galawek? Nemeus ket e gurnez, le nemeus traouzo, mais ket Astérix. Mad. Dret a studioù teus komprenet mon endro un empen a gomz diouiez, petra zo da gompren war an diouezegez neuze. Déjà, bezeus diouezegez a diouezegez abret. A zo kalz de denusor, da la rede pa vez desketeriez a roer bloa. Aia. A ze an empen zo disavet en ur mod disinvel, hag a zo gant kalz tuou mat, da la rede, evit komzeriez, ne vo ket trouet dre ar yez vamm an eil yez, ez eus traoù evit ar matematikou, o deus penaos ur varegez da chanj saf poen, a zo un dra teknikel gant vet ar speret, a zo efedus kenan. Hag gant ur traoù eo dedenus tre kaout un empen diouezegez abret. Mais disinvel tre eo deus un empen na gomz fenemet ur yez? Ya. E gurnez evit deski ur yez ouspen, eo kalz esor gant un empen diouezegez abret, hag ouspenze evez gwelet gant bugale dija diouezegez, gant un diouezegez traoù disorou disinvel, pa vez goulenet, a oz an traoù roar yelou a tout, un empen a za bu en or, a zo efe du sor, aliez a war, var kalz traoù. A se zo koz e diesor deski ur yez pa vez kosor? Ya, andrase an empen dija, me ie an diouskouarn, me gur neveske klevet ur son goude ne bod blavechou e gurnez da empen da diouskouarn a zibap chilaou nemet son da yez. Aia. A setu evez bu an tre, le skel d'agoste ar sonou al, evel e brezonek hag a ze ma peusron bezangouez da d'ober ar sonze evit ar brezonek, me spagnolek da skwer, rede deski yezou abred a war. Abred a war. Greteus un dezanier var komprenidigez an ironiez. Petra teus diskoachet en ur studi an drae? A ze moarant gwelout penaos muslian levezon factoriou, evit kompren an ironiez, pe garneke en dra ez da kompren, evez implijet gerioù, evit lavarout ar kontrol. Gerioù neke braotre an amzer, glawara, a da skwer ma vez lavaret ganin, braoe an amzer. A ze, ekurnez meus ron lavaret, neke brao. Hag tud zo na kompren ket, tud gant trubul ar skalfat aotek da skwer, a ze o diez tre evito kompren, ma relan kompren penaos ez aendro evitant tud boazek, marteze e relan chikour tud na kompren ket ar yeze, quoi. Ya, setu. Ya. Dedenus kenan? Mega vie. Irio elabourez evit office public ar brezonek, petra e da vicher eno? Laborad a ran e roazon, a kargadez dioren on. A petra dalf, var ar pemde? Klas 40 dioren plas ar brezonek, eni lagulen. Setu dre ar skolioù an entadou diezek, me ie o laborad gant a rumunioù, evit sin ar gartaiad ar brezonek, laket panelou e brezonek, hag ie ober un tamm bruderez, er skolioù, skoazelerez vamm, sur traoù. A bep seurt neuze? Ya, a bep seurt. E penkent a varlene oa bet diskuliet disorro un entlask divar ben a yez, hag oa bet savet ur gelaouaden gant Mathieu Herry. Gortoz Edouard chifrou a kalet a warin evit difener yen yezou breiz.
Daouz ket stridregan neus an dud goulennated a lavar beag gwez da gomz brezhoneg mat pe mat a walar. Kaji c'hwer dregan ne oan c'hwer blaso. A zo ken mar anker chome veziek var sort den klaskou, ne ket reiz da c'helou evit kuzul rand vro breiz, hag edo a gourc'hemet ed ar studiaden digant TMO. An disorroù zo fall var niver a dud a gomz brezhoneg, peogwir evelon mat ne ket e chu an digresk. A mat var tud neve, yaouank, a zo komz ar yez. Gant ar rumadou nevese stumet er skol adrigen telioù, hag ar egosa o vont ar naon, ez a poblans ar vrezhonegerien var yaouanka a davad. Eiz vloaz a gant terkanin hag aiden, pa oan 10 vloaz a triugen e daouvil triwer. Klevet ar rierrier muur ar yez var ar pemdez. Me hag a zo chom e roazon e c'hellan lavaret e klevan ar yaouank o komz brezhonek metro. En davarnioù evel just, me a ze eo naturel. Me evit lavaret me mestra evit ur spi. Hag an dreganta da vugale hag a gompren brezhonek a zo kresket eus daou dregan ne ket kalz, met mon ar avarok. Kemen eo bet hir an diskar, kemen evo hir ad pechennar yez. Evit fanch broudig hag en oa kaset da ben ar studiadennoù kenta en naontekant deg a pev ar ugen, e c'hell ar yez mont gant meur a en c'hoaz. Ne ket gout. Dija gozot petons vo kont ben pemplos varnugen a han, ne ket divalo. Hag an treo a helchanch, ze depan peta vo gred, gant a randro, gant a stad, gant an dud, peta rai an dud, diote o un an neket diskerier de soan da vout brezhoneg, met nem laka da zeski. Pev ar dregan a triugen eus an dud a respondin stag ouz ar brezhoneg, ur chif stabil a en klas da en klask. E lorat levet on eus gant Lena Louarn e oa kresket an hiver a vugale a gompren brezhonek deus daou dregan. Daoust hag an draze kalon e kaus pe digalon e kaus. Ya, kalon e kaus kenan. Ya. Ya, evez goulet ur gwir c'hoant gant ar re yaouank brezonegerien, ou deus ron ober gant ar yez, hag an draze zo poezus kenan evit amzer da zon ar yez, evel just, hag ur pal a zo bremañ an eus tro-dro ugen mil bugel, skoliatet en entadou du izek, hag ur pal laket gant an emgleo stad randvo zo tizout tregont mil bugel. A bep ploa evet digoret entennoù du ezek? Ya, bep bloa hag abaoe dek vloa an eus digoret kantugen enta du ezek. Setu ne ket fall hag ur lusk gwelan e brocha leg vuanez. Ah ya. Klevet on eus fanch broudik o lavar ne oa sel ebet var ar brezhonek a ben pempla var nugen, daoust hag o peus me mestra ur zel c'hui. Ya, spion on eus, muar a vugale a gomz brezhonek, an dud a gomz brezhonek zo yaouankor eget ne boave chouzo. Ya. A setu an noa de keitat a zo autostre deus are divrezhonek. Hag an draze zo poezustre evit ar yez, a skeudenn ar yez, hag evel just red e kenderel a labour eo krog gantan daougen blaso. Ya. Me muior a binvioù on eus ie a binvioù evit penoz deski ar yez, desketa, an entadou du yezek, ar stumadour hir, an ketelunoz, setu... A bep seurt a zo. Ya, a bep seurt, ya. Pe seurt d'ar imprejou o peus gant an deskadur e stad? Kalz a rempredou an eus ganto, bep pemzekte an eus emvodou ganto de l'IV Benak a rektorelez pe an departament. Laboradare on kalz evit ar programadur, da la rede dibap e peseurt kumun evo digoret en entad. Me ie goude erskolioù gant an EPV, en NCLR Pastelvro, hag ya evit digeri an entadou du ezek on eus... Lezen molak e lenner e red tremen deus politikerez ar goulenn da politikerez ar c'hinnik. Petra dal vandrai? An draze, egurnez ar pal bremañ eo kinnik d'ar gerent, lakat a enskrivar ar bugel en an entad du ezek. Da la rede ne ror teuzon ket mui e fe goulennet gant ar gerent a ze on eus ron an entad evit mont a laborat en ar gumun. Divizet evez ar gumun gant an deskedur estat hag an opab, drel labour bras, hag a ze evo displeget d'ar gerent petra eo an entad du ezek, mon endro an entad, hag a ze gant an ol titourou eo posub evito dibap enskriva ar bugel peget. Gurnez diestre dibap enskriva ar bugel
pas nevesket dans la vezet, Ya, bah, evel andra, just, quoi, en evel mentad. just. Aliez et lever eo beo kenan ar brezhoneg e pen ar bed hag e breizizel, met amman ez eus birvilier. Ya, skler, hag en dra denus tre gant an en klas sokio yezoniel, e vez gwelet, bah, a roulen sokial zo bah, unvel e pen ar bet hag en la gwilen. Tal ar ede, bah, ur mad bah, boutine eo ar brezhoneg, vraiment, quoi. Setu, matri, trug arrivras dit et Laura evit ar penad koz, ken ur vechal gant plija a dur, bremañ e voat kavet ur gelaouaden divarben Jeff ar penven. Martezen an a vezit ket ar zon aozour, met an a vezout a rit sur a war ur ganaouen beskrivet gantan, setu neuze kelaouaden ron an irien. Mezoganet e kreiz ar mor. Anton Milvrudenman, bekaneg a Alan Stivel, Gilles Serva, Jan Fanch Kemener, a mer a ganeral, a oa bet saveg a Jeff ar penven. Mardeo anavezet Antonman, neke gwal anavezet ar peurez eus labour a son aozour avad. Anne-Marie Dumercha Chouten e doa skrivet ar memor master e dovilennek, hag ema bremañ o skriva elleor divar ben ar son aozour. Ar chans meus bet da laboratoire an dielou ar fami, un tri ran pez a meus kavet e daouvil dek hag a oa di an nao, fromet tre on bet o tizolañ kemenman. Souezet on bet gant ar pez labour en deus gret Jeff ar penven evit skrivan pechou son erez neve, mez ie evit dachtum emban a harmonizan kanao e nou pobl. Ar piano e noa desket Jeff ar penven da genta diget e c'hoar. An or grau goude hag a zeu da veha e venveg mu a karet. De bevar zegloaz e son kalz pechou bak dre evor va or grau il ispondi. Da me mezoad e o stumet var a zon erez klasel e Paris. Bedeo var endro, or grauer, pen la seni, pen la skana, a son aozour. A breiz zo bet e ners e aouen. Sont tout ar aners an natur e breiz, ar mor, an od, a loneier. En viou lerioù a ro a vechou di bechou, evel en la rivière de Pont-l'Abbé, l'île Tudy, Sainte-Marine, pe en viou mogenou breiz, evel Gradlon et la ville 10, le cavalier du printemps, la tour d'Armor. Aouen eo bedie gant kan aouenou koz pop vreiz. Implijet en eus tronioù kavet er barzaz breiz e dastum adennou feinch an nuel, log zerieux, Maurice Duhamel. Kantikou a vro ie. Labouret en deul skalz evidon da ben da zimezi e neo berenou war an dro zon erez ar bobl gant ur stil gouiziek a personnel. Eus milnaran unan a da ugen da milnaran pevar a da ugen en deus kempenet un tri ugen tont en gounel dizinvel evit la seni roazon breiz hag a vode tri ugen musician. Dastumet en eus kan aouenou ar bob e un an ie. Klevet en oa lo diouto en e yaouankiz. Goude an eil brezel bet eo bet e tastum erbern real ga polig monjaret. Renevezet en eus son erez breiz e blavechou nantekan anterkan a nantekan triugen. A mardeo ken brudet a prichet erio eze o kalz a drugarez dehan. Ah, setu evit lida gwell ar zon erez e meus pedet unan neus bras a arzorian ar bed keltiek, Alan Stivel evel just. Penaos mankon, Alan? Ba, mon ar matre, ya. Ba, matre. Setu te zo o lida da driugen vloaz evel arzour a vicher. Ya. Tremen ar buan ar vue, neket? Ah, ya. Gure. Alan, e per maman? Emaon e mevet BDB a zo studio savet gant Camille. Camille Buteau. Buteau. Trop eus bet da enrol amant, dija? Ya, en rôle meus dija penaos ranvet diber. Ya. Ur vech hag ranvetman ebe. Hag eve just ran ebe pleutradegou. A pera gout plijet gant a lerman? Grede no mod unvel de sur studio
bras et brozos gant maison j'ai hini Peter Gabriel zur zone en ergel also plijus tre. Agor berntud zo tremenet vraiment Marquis de Sade, Niagara, Pascal Obispo hag Marquis de Sade e oan den guitarour Franck Darcel hag a zo e daouvil pevar varnugen hag emoù de paouez emban ur gant aouen gant Etienne Dao var ur bladen evit enori Franck Darcel on vet daviken petra e ar gant aouen se gant Etienne Dao. L'été, a oa gant aouen en oa en rolet dija pe kenta bloavezioù perugen. Bet neus Etienne a c'hoant a den rôle a bladenze, pa oa kont de zo berze gant in. A neuze ar melouz a zo bet ober stos eus zord kanadiskan gantan, pegur respondre an e brezoneg d'ur pez lar e galek. Matre. A Franck Darcel evidou da land piou e oa. Alors piou e oa Franck Darcel, kalsatrao, pegur e oa kaner sonar gant Marquis de Sade, penaos en emzao e lusk rock, dreol, hag e oa ur skrivan er braz, e oa neke skrivan er meur, neke ken an avezet hag er c'helfe, pegur romansou eskrivet matre, en ur mod tomik Amerikan e galek. Hag Franck Darcel a oa ive ur stourmer. A stourmer. Da skouer kinniget e oa evit be a me ar oazon. Hag lavarout ar Franck e oa davad Emrenour. Emrener eve just pegur neus ket moyen ober modal. Penaos eve fe moyen vid breiz beva e bod Emren. Tezo Emrenour neuze a land. Ne ket prouet betegen e po sub. Non. Beva e bod Emren. A petra jean chfe neuze m'ave fait Emren Breiz. Jean chfe de genta tout demokratilez, pegur ne ket demokratek dija d'ur bobl de roulen BMD de mar plij de sort de roué a zo Paris. Spi peus eve fait Breiz Emren un deiz bennak? Ya change randin, mais dies ne ket gret c'hoaz, pegur daou stourm c'hoaz. A penaos ve stourm just a war evit m'ave fait Breiz Emren. Me meus ma stourm ma unan, pegur ben a fin pa drestol pa on ed war leuren, oa ket pegur e jonge din e oan braup e oan e gant en ker, e gant en matre, pe zon en matre, ne ket se, pe a diskouez, setu, ne seklu ar podze, non, se oa drestol e vel un emzarver da genta tout. Me un emzarver an eus c'hoant ober a pep gwella en ur mod arzel. Evit skoazel ar bro, ur bro da veva. Setu vid ar bob live just. Kavet meus un diel a land beden rolet e min ur c'hont c'hwec'h a triugen da lavarede po daouvla varnugen, setu neuze bouest an diel. Une an, deux, dao, trois, tri, 4, eva, 5, pen, 6, c'hwec'h, 7, 6, 8, 8, 9, 10, dik. Me am surfenten e barskornik ma jadrin e no ma ben kabet deux anos adarmintin e no ma ben kabet a triste gan arlaha sonjar barna mestreza zuedan dua maro eu va mestre maro eu va ul fios maro ma plija dur adunao l'espérance Piquet, mi j'ai songé nagar maro a Dali merziganen ma douce mehar. Et vous habitez Paris depuis longtemps? Oui, je suis née dans la région parisienne.
Mais vous êtes bretonne. Bretonne, bien sûr. Bretonne avant tout. Qu'est-ce que c'est être breton avant tout en 1966? Oh, ça veut dire beaucoup de choses, vous savez. Surtout avoir le sentiment breton. C'est ça, voilà. Le sentiment breton, c'est quoi? Faire passer, je crois, la Bretagne avant tout, du point de vue, de tous les points de vue d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est breton. Où habitez-vous? Casablanca. À Casablanca? Oui. Et où êtes-vous née? Dans la région parisienne, à Argenteuil. Et vous êtes bretonne? Oui. Quimper. D'origine bretonne? Oui. Être breton, qu'est-ce que c'est? Ah ben, breton, c'est tout, quoi, pour moi. Comment ça? Les Bretons avant d'être français. Vous êtes bretonne avant d'être française? Oui, comme tous les Bretons, enfin, j'imagine. Situalant neke drezigouez, il me dit babé dans le DLC, puis nous gagné des brailles, c'était qu'une but. Mais Guré, besoin même stud à Rebech Céline. Ah, m'avait fait se gagné des brailles, deux stagan peut fait difféner qu'émessé, il n'en les arbres. Il y a sûr, c'est sûr. Ben en film, déjà, chemin de Muscal, c'est Paris, pas des beaux arbres, mais Kentor et Paris. Alors, les maisons, notre collègue, monsieur Tomic, ma poésie, parisien, mais de Guré, mais tant mes forces d'Igrandine, hein, mais Guré et Guelet Braise est stéréo. Ben en film, par exemple, n'aimait de chaume et Braise. Ben Arfin, ne me laisse peptra de ce braise. Ben Arfin, besoin trop, et un petit de square, à commence d'avoir un petit breton, puis un petit celtique, par homme, et quid de ce braise, quoi. Elle me l'a roudarez braisat, mais d'y kelt. Ben Arfin, braise, elle a celtique, puis peptra, quoi. Vite à Pélos en Amzer, vite en Hin, vite à Réhier, vite à Armour, vite Peptras au Celtic et Gourenes. Mais au-dessus de la lande, à Galavar et au Bédiginet de Pennaben, a refait des Kelt à moi et Braise. Mais c'est aux autres. C'est aux épaisseriers et comme nous avons manéqué de Ries Geltic. Il y a des gens tous déjà arriés, mais quand ça trop, on est besoin trop, on est qu'on a divisé de square, même un dut, anti-savourien de square. Néo arcade, ben en fin, ne se petit breton, ne se met un petit celtique. Figure, ne se met un petit celtique, besoin un sorti à besoin, carton post pénose braise. Quand ties typique, ben en fin, ties azo memesré, azo dans brassa et broscos de soir. Ag un tomic pepler et broyou celtique, meilleur vite broyou al quoi. Diesor matisé de dispec dans dut, besoin son RS celtique. Mais même studier de c, tout ma buée. À classe kenneuse, tout a prouvé nous. Il arrête Boudzo son RS celtique. Dans le monde don très bars en trop vite à lusque spécial, à swing spécial, à celtique, pas quand pas zone à coubla de guers benac de square pas gant chandos goezelek de square besoin roubato et spécial dans geltet en équipe même ce roubato classel pe flamenco petra besoin casse trop de d'Azisquez, en équipe en a deux stucs. La même maison d'Azisquez dit vraiment Herstrola Wonk, à Cornet Veganto et Brezonic, à Cavedi Veillé Guitariou Trédan, c'est une usée mouk à Ganton à Zanvet Maharit. Maharit à l'heure gir, à rabim non strocher, au classe que les villes avaient amis au une. Maharit un droulien au ras de vegalen, à gavarien chaud, et au mot garpouillot. Maharit un l'heure gir, guerzit bu en d'heure gir, senti dracte à l'outil, à serrer un routi. De glevet zo usus, en I genau ebden zo skillfrau an non bit,
e begi rabamno zo melo e vino. Zo bras o c'hoaz, daouz des ebe an noaz, e c'hor hir a melen zo vel d'ur vuzugen. Sorcerez a diaoul e chomor a hermenez, n'un toul din d'an ur or l'er glever e zora. Si tu as l'empesseur sel, peus var an ar zorien yaouank. Te war web e kwe an aliez war stroladou zo plijustre, un urvech e oa kolila, deus kwer, hag e nabaden badi breiz e kavan kas a stroladou plijustre. Nun deus kwer neus kepel, me tos pep zeun, pep sul, pep zeun, et qu'avant des ours de l'air féal de Bali Breiz, non? Ja, féal, ja. Bah, un énorme, eo. Aliès, pas son gère de son Erez Breiz et son gère d'Anar Braz, Gilles Serva, Alan Stivel, Penos Taïs Yondeis, Neuske den, Agazo Tispaka, vel se. Nous enquéré, figure que parlerons, mais Penkenta en abaden et wan bête Paris, guire et normo de matese bête sorvidon. Hag voutaze quoi papa par hoan redek de un emgao de emgaol en tiemband pe un petit pladenou radio razeden gure e oa e oa kas a begou da denem disquez dao e penaos vel arret sacrifier un tammik ar vue arzel en ar bod da gemer kas amzer vite bout à terre sadeden de square à terre sadenet mais il va vite miran trau vite kas bureau zo do ober assez ne blichket da kas adut mais benafin et dem difen andraze même ce New York vite ober à son arrêt une assez ne blichket de dao et bout un tamik masochiste blissé quoi de son gîte masochiste mais à maison tant si tu as land tezo lida da drugenblanc et velarzour à Vicher son chpeus de dar contrat de Kenta. Ja, pegur an traoù zo bet buan, mais enormo ur chans bras zo beganin. Comment se rend zigerim a beg e misgen ver min hand, c'hwer a triugen arok ne oan nemet telenour pe son ur. Hag c'hwer mis goude, mais zo dija emañ en Italie vit ur zizun vez abedenou, ur bla goude, Minoran 16 à Triugen, meus a marrontra etre boadel, exclusivité, gant un petit bras multinational doustu, or bla goude, meus kroget de gana. Un traoù et buan kenan, nous avez doute. Bah, buan tret, buan, ja. Hag dre chance on de square et krezen Amerikan e Paris, hag aze voitud o treman kazetenurien, studiarien, tout un truc, goudenet on bedoustu, devant de l'Italie, devant de radio. Hag var an abaden eus evilida da drugen vla son er a Vicher, an vet liberté, peus ret ur sapre troyat, bedou de Lille, Nornet, Bourdel, et Dulen, et Goloé, et Cork, a tost ur miso e oaz en Olympia. Petra vet kavet en abaden se liberté? C'est Epenkenta e oa drestol penaos lakad war a Leuren, ar pez moa gret en ur mod sinfoniak triblazo. Gant la Seni Breiz. En rolet a tout an trao, mais se gant nemet dek den war a Leuren, un dra zo tost en ur zon un tammik sinfonik, mais un dra zo muur rock, un al a zo just nemet ma hunan, Pezo a bepseur trao en amaden ar film. Ken dec'hel a rezon droiat ben nebet, mon ari da Portugal, e Galiza, penaos e kavez kemen a startigen.
Déjà, quand on dut, so est un non, de square. En dut et arrodid à Juan d'avant var à Leuren. Ne ken emet se, a Juan da lat en trao, quoi. C'est zort pal, quoi. Un bonnet de peuse leor, triblasso, Stivel par à land, de la rede peut scrivet du urbain d'avué. Un titre brisonek, be fait kentor Braise, ar zonerez, hag ar vué, quoi. Hag neket iski skriva du urbain d'avué. Iskize, ya, gure, la béchou, et daout display un tamik ma bué, vite comprendre guelor, un trao, quoi. Pégur, un atersaden zo matre, mais buon dremen, quoi. On nous dit leor zo moyen penos mon donor, quoi. Merci dit Daland, alors déjà dur et attao causer l'assemblée seconde agor gure nord à prendre moi trugaricadi Camille Buteau de our studio BDB et vide Andé Gamer hag fin en abalen Daland et vos clévés de single pesem bandé des Emis et Brel petraé à Gandawense. The first time I ever saw you, die solo in Messi gan Marianne Faithfull hag skrivet gan Ion McCall. Merci dit Daland. Te hag azo saut gant Mr. Bryce et mam ovonze d'azelet ouz pevareran Euliat var ar zo Bryce sevenet gant Gérard Uginet koulzat ar stourmou. E pat brezel an erez e Marziou Breiz e oe gwelet oz tourmar e Montfort, harpet gant ar zaozon, a eneb d'ar franket, harpet gant ar e penteur. An deus an tuden ou brudeta deus tuar franket e chom Beltram Guesclin, de dave a mojen el kemen a fil en oa enne. Kastelfelgerieg a oa gwechal ur blasen grem ur bet. Dian gwar daour an sou d'ar zoz e oa dalchet. Beltram Guesclin a lakazen e jonj da gemer a neon. Gant tri eus e gadourien hardissa en em wisk jon evel kwadourien, ur pezmel fagoden pepini var eskwa. En em ginig a rejon dirag a hastel evit gwerz a c'hoat. Ar porcher a zisken as gant daou zoudardal evit digeri an ourdeu. Guesclin en oa kemeret aket a guad ur vourhal hag heont a skeiver ar porcher. A re a oa chomet e kuz, a redaz d'ar zin kenta hag a yelaz tre hastel. Goud e kalzaz tourm e plegaz ar zaozon hag ar blasen a voe aloupet gant ar vretonet. Lan kouche kastelmen e muran ga invor Beltram Guesclin. Enoe e tieu baz ar blasen diouz yew ar zaozon. Goudeze, a ben e drugar e kad evit e zelvichou mad a feal da rou e Charles Bleas. E voe anvet da vachek e l'ermem ar chapel hiwande. Brezelerez Breiz, de neus pa de nugel voaz bennak, a ben ar fin, nenem gavik ket trer tu ebet. Nemet c'hoarveden dra bennak, ebe lachet Charles Bleas, e trize kan pevar e triugen, e nem gant an aldre. Kerken, gant bonfort deus la varet, hop, echu an abaden, me zo trer. Charles Pem, neus kave gwelloc'h, loskel an traoù, giz ma oan, nemet vi lakad en dermen, d'ar brezel hag ji sevel ur feurim gleo, hag a lavar fe petra fe un divizou ar pioc'h, a deuet en dut e gweran, vin mar hatta, war ar feurim gleoze, hag petra zo lavar a feurim gleoze, e helfe mon ar vunfortet gant tron Breiz, bon, nemet oa chenchet an den, parce que Jan Vunfort e oa marvet den koz a walar, hag deuet oa e vap da fe a duk, en dinda an anno a Jan Pevar.
Et webet sinet emgleo dwenran et 1300 pem atriudjen. Annuel, Jan Pevare Montfort, a web pliget brasgen en net, a webet crinwet à l'air, d'achquer neus urziet de Sevel, Touriou, Yescornec, evit crinwet, difen à Hastel. Et ar zoubre, wana en net à Bouez, pédur et wal l'air crintré, juste à wal, et a fait stratégière, a gave, evit ar fait des war ports, à Bouestré, et qu'un verre en armers, a giwe, en fait, juste à voir les vides difen, Brer, à Enep, Angers, Poitou, à tout. Daoust da skrid em gleo Gwenran, guarnison nou marziou breiz a jom var ziwal a dindan an arvar. Nemom nemet e penkinta breiz el kanvla. E oa diestri vid Jan Pevar, pis gwir, e oa e pen vro, hag a oa tapet etre do enebour, a brozos da hentu France da hentuel, hag Jan Pevar neus ranket ben ar fin, mont da frikota en tami bien gar zozon, drigus, hag en emglocus, a oa besinet de 350 treugen, zo be diskwezet den deiz benak, hag dres penem grave Pevar 1000 sous ar soz. E Saint-Malo, a kerken en ems da vadek e Breiz a bez, zo em zavet, enep an duk, a lavaret ne felkedium beha mevelien d'ar zoz. Hag e touez ken di an dut zo em zavet, a re, doa stourmet vid a vo fortet. Redi e de Jan Pevar da vond an arlu e brozos. Charles Pem a raior fazi braz o laka duk anjou da zerhouez a France, en ur lezel tut penteur a goste hag emban ara diskar Jan Pevar. Mon a raio ken pel a kemer digant an dukel ez breiz kren a krak. Noblans breiz, droken ni gant a lai roncisse, a gasas kanadet a vrozos evit goulen gant Jan Pevar don en drou. Dan 3 vizeost, 1390 a triugen e tilestras Jan Pevar e dinars gant lid. Gouze voe sinet on eil skrid em gleo e gwenner an ue, men e baouez a sket en e biez tut penteur. Gwerionez a ferem gleoz ezo. Dres, pen da ben. Mestramot kan nini oa be sinet pinoz e pem a triugen, nemet en dra, e oa en diviz ouz pen, hag a vire da duk, da von, da glask harp, hag da glask penoz chilkour ar zozon. Antraez o poezh, peus gwir e echu gant breiz a kord gar zozon, hag ne neus ket chenchet tu da vat, peus gwir e chommet neptu da er mod benak ez officiel, e gwerionez e neus chenchet tu, peus gwir a lod en vrasa da penoz da an arme da zoudardet da poense, zo e gant a franjigen, hag da skwer, ar pez oa c'hoarvet de penoz e 16 bourdel, hag oa be penoz chikouret a franchigen gant a vreton. Daoust ma oa deud janet a benteur a duk a Jan Pevar, ne oa ket interet da vat an en e biez etre an diou diegez. Emil Pevar an ugen e voe pet a Jan Pem, an ini a oa deud var l'er Jan Pevar, ga marari da glisson, on diskenadez de stud penteur, da zon da ger gloz chantoso, evit ur chaseaden. On tout trap e oa. Juan gati da hat kemer dukel ez breiz evit e mab, e seraz Jan e donjon a hastel. Dieu bet e voe goude ur seziz a drimis, ur vinj inskrijus a zeuas var l'er. An duk a roaz an urs da zizmantra a reonler, a difen grons a reaz da hat sevel tra e bet e diabars ar mogerioù difen. 3 devez o doa an ezidi evit kuitad al l'er. A loudenman a gont diben ur wikad el verzer, be braz evel diouvezh karkasson, a neus mi an ei hiou nemet de nebeudrivinou hag ar borzellik digemer. Gant afer chantoso e voe laket on dermen da glem ou tut penteur var zukel ez breiz, met ne ket echu gant re roue brochal. À ce temps-là, cette vra troublier, les Français étaient à vouloir prendre les villes. Ils attaquèrent Nantes. Mesdames, Nantes se défendit, il ne fut point prise. De ce coup-là, ils vinrent au Grand Stauban. En 1427, 4000 soldats étaient là devant le château.
Cet vra conséquent, rapport que dans le Châtaigne, il n'y avait que 60 soldats à peu près. Les Français firent sortir les Burtons d'Ursen-Nallé. Du coup là, le Châtais fut à la pogne des Français. An eil var le regile et te an argad ou var an arzo. Marzio breiz ar angouz an tagaden ou dize an ar franket mui ouz mui e dagade rezenno. Ah, sais-tu, Closa Réon ma roulzadement et Kishen Ilis Landvezon à Rogat Kavoudaran Orendro et Miss Gwengolo. Mais Narik Ebilou, Bernabadenou et Brezonek à vos Kiniget Dior à Hedanan. Agevit Selet, P. Atselet, Ouzan Nabadenou, Nopuski Gouelet-Troas, et Relit Monde var YouTube, P. var France Pic TV. Agevel Mawabe promettait d'or, et voit Kavet Neuzé, à Landstivel, et vite Closa en Abaden. Mgav à la Combe d'Or et Mar Namartese et Miss Gwengolo d'Avarian Distroskol, Ken var Gouelet Mignonet, Pocotrous, Kenavo.
French